Anjali pa chu athin rim thut maya a o chu avin hle bok. Anjali ipa hi zaktakin min siam ani hi collector fa pa meu po ilo nol ngamani atiin afanu chu avina. Anjali chuan apa chu ril rubuai mi lo hian amela kapa kammangai hleinem inneina chu chungko inzom na hming satlia le in chiar tamna ringot ani hleinem tiin achang leta apa thin rim chu azon sawa achae tuna chuan khovel nun tak tak khi enge ni isiang naktuk lala hian in hlofa ramu nen inin neyang atitatlat maya chuta nu ber chu lo phusoka ekhai enge moi soitak le ani te chu ni tin in hlofa kan ina in hlofa chin ani kha tehin alo khapa mase pa ber chuan he nge hiani azirlai tur chu achapona hi kan da nep sak vek angai ni tehin thutluk na athak du tami lo ani. Anjali chu azam bik lova viet dak mai na pa chu mela achae kapa kapome ma se rereng che mihring hlut na hi poisa nga lama ai ngat ngai lo ve tin achang let ve ta sak ani atuk alo thlen chuan inei tura ro man na chu an tran tangala ramu le Anjali te chu anin nei tange ya inei zo nu chuan ramu chuan tlang takin anupui chu abia. Anjali kasialom hei nei na hi semna anga thleng ani ti hi mase thu ka tiama che iza om na hi entika ma ka da nim sak ngai lovin ka ti chengai lo pokang ti hin asila. Anjali chuan thamon mel za thian kalome ramuji alo bera iril ru athiang himani ti ka rie atia chudi lai tak chuan apa chuan poiti mi lo hian enda cheu in lian le ro pui tak le changkang taka cheng chen kan fanu chu tuna chuan in hlo fanu pui alo ni ta tin a au zui ta chiam ani in ne zo nu chuan ramu chuan Anjali chu anin lampanin a soi ho ta ni ramu chuan in te tak te chu kokin she mel tak hian he in hi ate hle maya heta om chu a she om ngo tang tin in thlasung takin Anjali chu ashila. Anjali chuan thamuang takin rilru le tum ate zo khian lom she omna chu a thlen thin in atet wang mai in engthil poima om lo tin lungoi takin a chang ani. Ramu chuan ni tin hian in hlo faturin ka chuak thina jingma taka ka kalangai thin ani tin a hril zoma. Anjali chuan phur takhian keipo in hna ka local venga inna ka lo pui ve don chania atitatlat maya tharuk zet alo liam tak nuwa chuan ramu chuan lung chelek lek hian Anjali chu aina. Anjali tharuk chung zet chu engma soisian mi lovin hetiang khopa rim hian na ilo thok ta ni hi atia. Anjali chuan hlimmel puchung hian alo nuya ramuji zaumna le hlutna min pekna satpuk le chakna le phurna kamuthar zela lom tin tlang takin achanga nikhat chu hotu pakhat hian ramu hnena ramu voin hian hotu lian pui pui te hian kan na tho na mun hi anon tlo to na nia thok thale ang cheu tin aron shila. Ramu chuan rilru khau tak puchungin voin hi dot phena thudik om tarlan chu na hun chu ani to na ni atia. Uvarma te chu engwangin nge helai mun tom taka hian aron kaldu te lulang le anlo dia motora changa mi pakhat aron chu rol chuan manager te chu an phuta zoka ekhai hei te chu ramu khani sia ramuji engthil nge enge thilom je hi antita sup supa chuta ramu chuan anupui fanau te chu enin Anjali kaming dik tak chu Vikram Verma aniye he in mun helaya in satu kan tho na construction company nei tu ber hi kanialom tin thudik tak chu apung chuak ta ni. Vikrama ramu chuan anupui chu thli reng chungin helai hmuna hian in hlofa satli anga kalokal chan chu thil pakhat zau wangani mihring hian engma ani taklo hnu hian ami zia dik tak enge ani ti fia kadu wangani tin ashil fia ta ni. Anjali chuan makti zatin ani chuan he kanin neina zongzong po hi enchin na lek moloni ati chuak ta hiala. Vikrama chuan akuta vuanin
mangai taka enchungin nilove Anjali kanine ni chu dot anilova atak nge ni lom atia mase hetianga kalau inthuam dang lamchan hi chu chan thatak awm wang zo gani kapa kha meche hausa le duam tak pakhatin boisa chau du wangin alo bum to thina tihin ashil zoma chuwang tak chuan thutiam kalau siam ta ni kanupui tur chuan kanina dik tak le ka hausak na hi engma shemi alo chung poin keima nge hi min thlop tlat thei turani tihin kalau in tiam to wang zo kani atia ti chuan ramua chuan ain phen na chu phel thlain mizaom le mi hausa tak alo ni reng ti atho pui te chuan an sheta anupui po chuan a chuangin hetiang ang pasal midik tak le mi hausa ani na po thupa mirthe ang taka inlantira nupui alo zong chu afakin pasal thatak ane izia ain rechiang ta hle ani ole he thon thu tang hian zir lai pui mo tak mai min zir tira sumle pai ringota kok pui zong thin te tan chuan hetiang ang pasal tha hi chu zon mu an har sa view mai the ni amaro chu Anjali chuanin pasal rangkachak atum lo le ashiat lo lama alo nei reng maya he hianin mitam tak makti ahlo ba ka mi van nei tak ani zia an hria chu pha bok ani ole khati zong kha tun tum video a kan ngai thak thei chu ni e